Nendo tukobereko ku muzeeyi. Lwaki wakuze enviiri? Nina ebintu byange. Ebizibu baba nkwenti nsobola okuwaira ebizibu wakano ku ayi ebitayikizibwa kuba na mirembe gya ku mubiri gwange kuboneka nga muntu bwe yandikoze eki bigano nziwo mbona bano nkwenti lengezaako wano nti so olina ebyewaka nga bwana byo ikisoga bitegana ebikolobera otola ku enviiri tibyenedira mirembe byona nkukobera era olina kumanya buzibu bwange baba wange bunene kale enaku yange kugemya wasimba waja buje. Okay. So, oba ukumumugwa wako kanjye mali gafa bufwe kankoma awo. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kirungi kyokola okubanga oli kwa Why media bambi kituzaamu amaani era tusaba abakali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owefe biside ombikado aona ku lwalero angaye muli kumbona antambulire ku mu district eyemayuge era nga nkyayire ku omwami ono dada mwingire George omusaadde ono alina emboozi Ebyewunyisa ate nga yanako nga woli kumubona embira neyo amaze emyaka ng'obulamu bwe tibutegeeka bulungi era ebiseera ebisinga aba mu nsiko yanona oba oli awo ak'okuli okumubeesaawo. Muzeeyi George nga wajja okutukobera abaana yenka ng'abaana abasinga baafa era ng'obuyambi butono ekyokulya adoba budobe era nga wenkobye nti ebiseera ebisinga aba mu nsiko eyo hatambula ng'anoonya buku obwo wabutuusa wano yafuna abantu abeekyala bidda ne babugula bambi bamuwamu akasente 3, 2, 5 yagulamu ku kyada yebeesawo wabula alina ebizibu byebindi bambi ebimulemesa okutola ku enviiri era wolingira asobola okuba nga n'omusaadde akasize mu busoga kuba nanviiri nkulu ate enviiri tali da bulido odibona enviiri diri oti da yero oti daki muzeeyi kujja kutukoberako ku so tuli wano tuwayo ku ni muzeeyi obulamu oba oli awo emboozi esobola okugemaku waba niko omuyamba kuba kamere bambi muzeeyi webale kunsanganzaako nga tukali kujja muzeeyi bamunkobera nakanti ndakujja mukyalire kuku nga bakoba ati aliga naabona wabula okumufuna tichangu njireyo mu nsozi n'abeekyalo nga banamba ku yetumwaga ineyo nga alikulonya bukubuku era tibibaire byangu era gano n'amaka ga kayumba kano waba lisaawa nga dija saawa nga 8 ayo libonanga wazirako kunti oba ali kufumba kino kitege obonerala obutaki embere y'obugubye eri waka lisaawa nga 8 ayi taidi oba ali kujja kulya ki taidi kyali kujja kulya embera tinungi muzeeyi oli otya ndiyo baba kyabale baba kale kaso tukuma kyalo kikoba ki abaza baba nga tuli mwangu wa kufuna ndidye gano natukana n'omwami ow'ekyalo bakati obeyo mu nsozi emyaka guno gwa 7 omaze emyaka 7 mu nsozi mwentambulira mu nsiko okufuna akota ya kyada piga kitogeze wemba tifunika bapu akota ya kyada ebenemi obana kuisa tuina nga ndi mu mbera dange nebizibu ebindi bitamaniriwa nagaita mu ebyo kubana nabanga ndi kwa maiso nga tigamperezo obwo nga tibukola enga otidigama nga bwe kumbona okay bambi bintu bya muzeeyi tibya kulimba muwere ekirala kubyendogera
ati ono muntu ati muzeeyi ono muzeeyi engeri yakulamu obulera nga mwafuino n'okutiisa otiisa muzeeyi ekirevu ekyo n'enviiri omuntu atya owawayo ndi wanayisera muzeeyi ndi kumutya igotoka nti singa olumwike okubona mukusooka mbwene nga naabona ekintu oli oti mpologoma gereke bizibu n'ebintu usano nga tiyenera kuba nti buvunaanizibwa iwe ofuna oluusi olukumya olugabiza otya ofunira bitano mu kabafu kenku wagagabiza otya osigana kukuba oti kandye ndiye kyadda n'omuno nti ebitano akota yakyadda n'usi bitano okubona kuzanana ofuna ebitano kuzanana oda kugula kyadda olye naki nabunu. Okay, so muzeeyi nendo tukobere wenaawo obulamu bwozaalibwa otya ozaalibwa ku kyalo ki wazaalibwa kwene kuno nazaalibwa Budwege antwalirawo bwire kitani kyange kiri Budwege. So baba we neyavuye Budwege era iganga yeide eno emayuge yaide emayuge amagombe gale yawumala ni mama amagombe gale yawumala. So iwe obulamu bwo okuzaala kutukobere ku kuwafuna ku omukazi n'abaana nina abaana owundi yafa owundi aliwo tumubise ku wala kali ku blast enumba omwala owundi alina makuno aliko abaana nga mukaaga baliwo kyakwewunisa bali nga abazirawo tindisho otegeeza ki oti webanga nga abazirawo tebakuyamba nti banamba nandinjira omusika myaka 7 nga abaana bampa ekintu. Lwaki abaana tebakuyamba? Tikidi ekyo omwana yalyanga baba betaliire tikidi gekibuwa oba gekyako tikidi niwobuza kungoya akubati oyefu akuyenka niwobuza kungoya kyanuka oyefu akuyenka baana bali awo bigano wabe enumeno ene ndoda kuletera ebirungi ebivuyitale bibo abaana nga iwe no likula kyadda n'omuno batumufuniye basiiko obuwoowo bwawedda bwakuwulire nga tebakuwa nini ndo bwewuniza ekibwa obutemu obulumi bwange ngaiwe okobera muto wange oba mukulu wange tindi kuba ukasobola okuba nga oli mukulu wange wazola okunira waba muto wange tinikyo olwokuba nga ni muto olwobugubu nafuuka ekikere bakyalula kekito kiba kifaana ekyemyaka 2 ate kino kito kambu ekyo kabi bimazeemu amaanyi bambi buli muntu azaala nga idinga abali kuzaana bajja okumulabirira nga akayirike wabakola kimbako gazira mamu wange olwokusituka ngolo babu wange olwokusituka nze kindakola mwana wayi yakono kona mukazi tuguwamire ogwo mama w'abaana bwe yabalekanga tubatuma kosida amatofaali 2 nafungiza ni kwanda paati nakuza owundi yafaako nasigaza 2 aya baliwo balingo wafa mpega maana akoma ntolo wafa singa aliwo bwendogooza niwo bayiwe nti yani bali mugaso okusinga ku bano kuba yafa waba utegeranga ni buyandibere nga yina aliwo bona bandi fine kitya kirala kambwe tutuli kuwoza musango aiwe mbamaze osweda abana ko ni baganda bokwa mbandi kumali ebiseera kuba mali dakika 3 tukobulize bitakugasa bimala ukisira chansa dagale wo kujja be ebyene nzera otukobere ko kubyene ebyo abana tibakuyamba tibakufaako nebafumba emero ko makuwira bo waiti baleta iwo bawo otya mwene oba mfunye oba tufunye gubeyo ngagali mazima gubeyo era bayikutusa bayikushirisa makoloni bichi iwo oligano yakono kwagana kusemberera emberwa dange ndakutema iwe
tukoira twogere ebituufu mwana wetu kyebirwa bituufu nti era n'ebyo gano saa weno mbeere nkaali nti aimeeyo mpona okubeera ndasaga obuti obu musana gukubeku bukaleku nja okutamuka bwemu okutakwibega kebupoyesaamu obuzito era nkoyo nti muna lwaki andagaire nga ndikuja obukutyamu okuba seefu gendi mpumuleke bire biruke ati nakoba nti be asida tuje nalowooza nzira musango tinekyo kanje umwana musango lowooza oti omusango gwenda gwe gubayi kunonera kweno nzika baidi jasi nenze tuwayewayeemu kuku nze mbitanga mu byalo nga jasi empuliza ku mboozi obulamu obw'abantu toba n'oba oliawo oluisi yokoyita twafunayo okwakabando twawa omuntu bankobera tituweeyinza oluisi osula nga toliire era ze nanviire yenviire iganga nakati kanje nkyaleko ku muzeeyo yombona obulamu bwe buli butya n'ensonga lwaki ndidye wano aye ozira musango oziraki jasi otwayire ku bambi ku bulamu bwo tubona oba oliawo osobola okuyambibwa otya tomana netufuna ketufuna tusobola okuwakuku nga tukali kweyongerayo enviire lino nga ningi litiisa abantu nenda nkubere lwaki ningi kyonka kyono nenda nkubere ebitusobola bikukobera okay tinenda otukobereko ku muzeeyi lwaki wakuza enviire nina ebintu byange ebizibu baba nkwe nti nsobola okuwaira ebizibu akanokola ayi ebitayikizibwa kuba na mirembe gya ku mubiri gwange kuboneka nga muntu bwe yandikoze eki bigano nziwo mbona wano nkwe nti lengezaako wano nti so olina ebyewaka nga bwana byo bikisoga bitegana ebikolobera otola ku enviire tibyenedira mirembe byona nkukobera era olina kumanya buzibu bwange baba wange bunene enaku yange kugemya wasimba waja buje oba okumumugwako kanje mali gafa bufwe kankomaawo tijja kweyongerayo muzeeyi awo tijja kweyongera bambi tijja ku buntu obiri obwendo geire nti kikwegombesa gama mugwa olumuke buli mukojo olukonye kwekyo nategeera olwena kuyobona nga mule kwinjira ekubwereremu emyaka omusanvu baba wange wetwikankwedde ofune mu akampi emyaka omusanvu maamu wange olwokwera nga niwe obuuza wano kutuuka kubona ko omuvubuka omusaada yasanga ku mwaka aliga n'akaana kato kakuleeta ndi bulungi nzeyo obona nze kola emirimu egy'amaani koli kulya treatment eri kufuna olikuna ku cyayi olikuna ku kamera akatuukaana egyo emirimu gitukola gye newali akukiro yakyada wayi kuli ku kyenaana oba biva bisoga aye oli kulya akoota yakyada monaavu akantu otogami wakikono bigano bulamu ofulimya 10 oyizitawo 5 bigano oli kuki tulikuja kwaliko katonda alina ebibye dada olamba irole waliwo byankakati mwana wange yatwala akamuzi kumwehogo yakati singa kyakugema ku ngalo kuno wandibaire otya kuba emikono egikolaki nze gano tugemaniiwe embasa gano enduba yagwamu yagwamu wakuba tumuzeeyi nkoye nti moje nga nakwagana yeka aye emyaka emeka natema emiti nakuza abaana abo kuba balese natema emiti bana bakula ngwenda bayi bulungi okukuza abana okukuza omwana ibalese saidi eno basatu baba wange alambaire bali agalamira namukani mana fungiza yabivansi najja nasabando wabisobye emange esigamusembye nasa natawo kyasatu yanaza abaana be bakula buti bakuze tolegananga muntu munjira kutambula nabigere nomuwa uwena sente gisule busule abantu omuntu abundi adirondo tagairo yayokwetukamba okumusasira be ebifuubo bijakolanga abantu ebifuubo bamufuuwa nga nebikumete aza kunabuloge aza kunabulami bifuubo bikolwa omugisa ogw'omakago ne ku mulimu gwo niyo okujja kunkyoko oli kubuuna ofumana guba munumba leka kwagana mulambo gwe tekisiraani be omugisa gwoyagana omulamba ifwasiti omulambo ogira ogwagana ku mugisa gwofulimana gwo munumba ya baba wo ni maama wo oba muiyo oba ebintu byange wembaka embiga yiya
nente sikisi bina oba bitano koine ekisero wandika ndido natandika nako nti kabiri twakomyega kai tutandiko wandike ebiri kai bwazo wake nkakuwaira aye omala wambuzoli muze ebintu ebino bino biri mu mutwe omuntu ebirimu omala wambuzoli aye otenduka ntintenduka bambi tukajja maiso n'emboozi ya muzeyi George. Mbozi eno emalamu amaani. Muzeyi George atuwali yazalayo abaana tibamuyambye batuuka ekiseera yaidusa aye nga waidusa tenda kulimba omwana okumutolaga nafuuka omukazi nafuuka omusadde afune mwana mwina yazalayo timuzano Tichi? Aye, nako batija kulama. Omwana wabaka mukyamu tolama. Uwo musembera mwite bwite. Ayo okumalama kiboneza kibi. Tibulirawo kyoko byawo tikitegeire. Tija kulama. Tija kuloga. Nja kulingirira nga bakatolama abaana bakulinga. Tija kulama, tija kuloga. Kulingira buki? Kulama kubi. Bakulama kwa ine motoka ekiku midi waudi tu waliwo kusigaza wayo motoka eti. Tija kulama. Birekere Katonda. Kulama kubi n'okuloga kubi. Muleke. Owaze wano sigala kusaba ngo Katonda apita omwana wangu oyo. Yena azaluka akola ki? Abone tenicho. Bwazala. Tedi omwana aba wa myezi 2 yafumye emitwalo 10 yatandikanye okubona kwiwansanga wali wabita mbuzigo okukuza ye yakwidukira waba wafa yakwidukira ati baba nga yali mumani okunguza mwana muto wa myezi 3 yakatwa emitwalo janga 2 oba 10 mwidwali tinisho yasomere yo mwene kini wevirawo nzo mutu baba byanko banga buti mbibona nkamuka ati baba wanko banga mbibwene nkambona ku ndidukira bwidukire ke yanko banga ati mwana ine okay so buti okuli obawo otya buno obuku batunda abakuwa mu sente emeka buno obuku abantu bedera ne bagula n'obuku musulu kumye kibafu dose de bakuwa ogula muki akota ya chadane nane ntogose oli ana ntogose otamu bwito esirinje olukumi atukubira kuku esinje olukumi demenemene mu ogula oti ebintu bino akota ya chadane sente emeka bitano akota ya chadane sirinje bitano enana ya nusu 2 edo sirinje 7 wasigale 3 kai wa campaigning gira ku igulo nti otunze lukumira ofuni bisho raidi nubuga fuya kati nkuwenga kwe bitanu akwaida kote ya chade kitegezo wajja kula chada na munu so waba mumbere ya kalukana tokwe nti olisa lwolemerwa okufuna kulya ena kukumbiditi kandi kulya olukulya ako ayinga toli kufana mu bayikulya iwe mereri omwana wankazira okunka iwe omukalo batongo ojiri otawa wa manango bulamu bwire bisitolire kunairala obotya bali kwenda obusobwa kilo 10 iwe na kilo 10 ojayo babwe ife bintu nebyo byenkuwe nebyo ndetigagira kuva buto emyaka gino jeni mutikola ku budulizi ndi mwedo bikobe mu bantu ebikumi mbuni wawo oli kuwaya oli achada mputenya mojiri ali ni Christmas tijiri ya diri we sente diriga diriga sente digule mamba mano mwaka Katonda yanamba ni miyando enompiranga alifu kaida mabaga igama bantu bayikuli eyo nigwe n'ugugwa na guri kubirunje eyo birama gwaja gwafuka bali guri kukagira uwo bitakuncho koja yoja wabona bafuse wano mwana wali ebintu ebisigero yafuka nga taletere baba we kyene ticha kalamu nkalu kya bwino ni Katonda ikuchibulira ndi atulyo ulala mba wamukola checho wamukola checho wazira dada wolanza mama wolanza aloku asuzalo okwira ngagazira wazira muntu atondebwe busiru tukaja mu maiso n'emboozi ya muzeyi George
musajja ono mbuzi otinungi nga oli kubona tomana osobola okubeeyo watuyambako kuona akamere kona kona kati ere kabando twatera ku musajja ono yazaala aye tiyesimisa abaana tebamuyambye balya n'okulya ezizasobola kumuleetera kuku nga woli kuwulira yatandika n'okweyidusa nti oba olwaki yazaala so tomana iwasobola okubeeyo wakuba oti sena ndi kuku n'omuntu ali mu myaka gye waabi wamuyamba bambi nti abawazaala abantu bakufa kuba kusulira iwe wotyama munumba omu kikyotyama niwefumitoza koti bana lwaki nawe sokwogera ndowooza bulamu bwonka kufuna kyakulya na bulamu kubaawo kyonka ebintu bimeka n'obuzibu bwange ayi ky'abaana nabo bwayo natulayo eki balinga abaputika asuubirayo kirungi kubo abaana balinga ki balinga abaafwa tika asuubirayo ate kinabako ate kiidi kale tulina kuba kati tutyo bale baana ate nze nimuki tuniyo bakali bato so nga iwe omuntu omukulu ezabanganda do nga bosindika ne batuukirako ku baana oti ne babuuza ati mbagenda bakola ki abaana abatanfaako tuli bantu bafufufu tutyo kigambo kutyama nti mutya bantu bataano mu bana nga bekigamaku ekyo kifu buli muntu weefwe kukulwa bikulema weefwe kunumba yo bikulema oba bulumi weefwe kukulwa oba kintu otundobooza family yasasika osobola okwagana abantu bali 10 nga mu 10 osobola okunonya kompyuta yanonya nga tebona muwala babiri ku 10 eririwo banange so byabaawo buli muntu ali ku lulwe kumbeera eno yolimu oba oli awo olwalako kuyiga obulebe kugema galwalako kuwena ng'omuntu okulwala aye katonda edi wawonula ebyo bubona nti sente treatment eyenusa olukumi ebaafu yolwala wafuna ku treatment katonda ayamba yakati kisirani kiroka wayasamula mwena ku ibiri wasizika wakola kanu yakati jononi ebinakugasa olukwenda lusoga lwanga ekiri wayo nkukobeere nti ebitabo nente sikisiro wandikwe mukaga bintu biri muno okubona ko tumuze lwaki tofa iwe nakola nti be mukaga nakola nti oba wandika na ku 3 yandika nga buna kundi kwanga nti olwawere ido tukole kukira lwanga amako lwaki tofa oba osazezo okusala magazisi awemba kidi kyonko bati lwaki toga abalaki era akuuma ebirowoozo byange mama w'abaana bano yajja okuvaawo era nga temuga abaana tebakufaako abaana yaleka buto kamyaka 5 ku 3 ku 2 aye maama wole twazikaduza okusutukanga yaida yanfumbira emmere yampaaku inaalya amaka ogabana ganyokamya osigatugatu aye nga kyoli kumbuza ngoti abana babakulaki nzira maama wole okusutukanga natufumbira emmere tulya ni baba wo yeno okusutukanga nebatufumbira emmere nibatugula nibatuwa nitulya niyo nzira kinakola abaana omwana wange yakulya akaaga emmere neiva biki nga mwana wange mama yavanga tiikiriza mwana kujja kulula nje nasabando wabisobye eyo kira 3 mwana nazaala mbairo yena yasongola olukumu yayaga ivo yanaza sabu inagula yakola ku baana oba n'omwana wakaonga ine fitina mu baine oyo oba okolanga otatiidi fitina mbi neri kujja keeruta amakakaka okufafagana gatu ayo omwana tekali kubona kuula baba okyakola wabali 10 onakulani baba emirembe gikola ki gikobeeko aye wolowooza oti baba nina kwisanda eikalu lidemena kwatikamu nze nina kwibisiri atikemu oli wa myaka 25 oli kumala kunze olikanda kumalaku emirembe nze obwenkaaga obwongo bwena ojja kubwagana iwe oli wa 25 nkusinza emyaka 45 nze ndi wankaaga banange mbibwaine so chokoti
anange era ndisawo niwe nkwagana ng'oliko tukutula sente kujja kumesa kuzaala mwana ofuna omukazi agenda kuzaala mukamuka nti kyatuganda nno kumwenge mpesa ende donje ndi nwe mwenge kubyengwene kuba ti kulya byengwene kunumbaga yange yene abana cheba kukoza tikuwagira kujja kupanga uzaale mwana otimbona kuzaala kuba nti wazaalako otibbe wokale abo wazaalako bana aba basatu ababiri tibona ebayo abalungi yabayo n'ababi titibona nti baba babi ebayo ku abalungi ayo okuza omuntu iwe otwolira oseka biseka otwoseka biseka okuza omuntu ekisize kunuma kukuza n'otaamu bisera sente ng'omuntu wabonabona n'omwana mwana yakula yaloba akulabirira kale bw'oli wakuno n'okibuuza wanikifuniye kubungi oti omusaadde ebiyanko bye bituufa ate nze ndetiwa George Mwenye wabana ondawa abana bange babantoka gule erina omwana ayikirizibwa okubuza erina lyange oba nze ndikiriza okubuza eriri ayikirizibwa okunegalikira n'atinduka kinegalikira nti ankubye kino ayikirizibwa kikambwe okay kumbere yolimu buti muno okwasa ki okolesa ki sola okolesa tadoba enumba tadoba tino bobuga tadoba amafuta gakaliyo mu kyalo tadoba yobega no ine sente disikaisi ina ne osanza okuvuka kuida wano enumba yange yali dali webiri yali kizibera kya dayindi yali yavwaka mabati yaja nasikazene yalawo ndiye muno mwenfumba kemba ngemeisa batigemeisa muno kutenduka muno kadomola kama mala muno kafute muziza mirembe muno ndikukenga nti lengezaku obone baba watenduka muganda watenduka kali otimbidi bwene byobwiko byonozira bulungi aye tutwenda kubijamo munda tenda muntu kutyobola kitibwa kya muntu embonange byaliro omuntu ojja kunando kunabo ojja kwemalaki iwe unaiteko okugera kiwabwene era kenchikulazeeku ayeri yebindi iyo boberanga biswaza muntu wazaala iwabango abana bakuleka waslot baba walwengezaku awo obone mbeba tena nakulinga nayo mbwaineyo olenge katonda akugereza mbwaineyo ntyo muntu yazaala uli kwa abana musayigo bakuleka abona abonoti okay so ole wabayenda ngeri yasobola okutuyambako ku mumbera yona wandiyanze ku buyambi kikachi bigano baba kiri kiti buyambi buli buti ekintu kyobwerera olwa kwa tijida nakati nkuwera ekintu ekyo mumbera yabakubwena tokoba tyo ompere katono bweyanza wakola ki kale waja kuba yaba amaze okumenya katona asana kino ekifuna mubuga kino asana kino olikubona ekintu ekyobwe tosalanga omuntu yakuwaki oba abantu kibakulokeza oba omuntu yakoze ki kyakulokeza oba bali mulala babangi ekyo kisani ekyokati otumuge kino tinikyo wena kyosayiningira ku waite kalamu eyabwe no wako to baba wasala mikisa mingi aye nze mbigano pigano mbega kwa jongulire pichipichi auto tuli mu mbozi ya kito tinikyo okay so omuntu yakwa kainako nadala kumere emere mbana ekikulu wano emere oba oli otufunayo kwemere oli wakuyamba ku ebyokusulako byokuvala tino yali akatono kainako yena ageyo tinikyo kale akabaawo akantu ka free okintu okisimanga busime chindo olikwenda bakuwe kilo 10 owereyo yemeka ku kikwa kide 10 oja huwa yemeka gazira bakuwe oba kira 2 oba 10 dobwe osime wegalangule kuba kyaki tukuzikuba bampere kitono okikolereire era empisa yola kikuwa oba abakikuwaire tinikyo kale so bambi yene mbozi ya muzeyi nani oyo anonize yakoyaka muneda tujana kwa obama yali kujja kutyama ubuntu bwange obwakanga omusana ke kubugere muko nakamana ati be ninamyoka atabakange ari abakenda nkanwe ku kabulire ku kabunire ku kabunire ati be odakanwera bwaka okay nzena muntu program ina chi
ano datujje muntu mulungi sula mu buko tebalimbye era ndi muntu mulungi tiri muntu mubi bambi mwe bali kuba kuwa oyo muntu akati muntu mulungi ndogere ekyobusiru oba ndoweze ekyobusiru nti mulungi nolwali ndaba mulungi zena envidio tudi kusiiwa be ku mutwe be tudi kusiiwa nti tudi kusasula mu be nze bikolesebwa baba mu nsi muno bityo bakama ebintu kale bambi oyo ni muzeeyi George tujja kusikano lide kumuchaira muko batukobera ati aba wano yenka abana bamusulawo tibamuwa buyambi era asiba bisa bisinga asiba mu nsiko ngano nyabukubuku bwaguza abantu abo ku kyala bidano yafunamu akasenta ka kyada embera tinungi yazaala ayabantu bamuyamba nakisinga kwa inamiza sola kubeyonge mbozi ya George muzeeyi agemaku asobola okumwerukirira nakamere kuona bambi kamere kuona kona tumwagene yo munsozi yabeyo abeyo munsozi wabonera embere yo musada omuzeeyi yandebere ngaba wako omukaire bamuletera kubuletera nga akadaga nga uli kubona embera engoye bichi munda tibirungi ebyensula azira ebintu tuberaga olw'ekitiibwa ekyo bambi ekyomuntu alina okuuma ekitiibwa kye ayi mu asula bubi nekyensobola okukobera oba otegeera olimirwa endogera muzeeyi asula bubi bambi mumuyambe kuko ati nga bwe mbakubye tujja kusikana bakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos muzeeyi enkuwe kusika kasente njagwira ku kwechemisana kuba mbwene ngembera dijasala dido no mwenda ile waza kiriwo nkugulira ku kwechemisana ekitonto nekisamusama kesobola ogwira ku kwa kamera baba akabawo nze kyenso akusala ndi jongulira mu makulu na mutere be iwe kyo bone ekisandira akabawo tini kyo ekindi kyo bwera amaze banki ngatoya ku makuloni tukole ebijja mu maiso maze omwaka nga tigali yako kali muzeeyi ekindi kyo bwerere kiba kyaki kiza kukwiza lulimi waleka omuzeeyi we yakuzaala omuzaire nga atoba n'omwana yaloba kulya yakuwa nze bana aba mama wange niyakolanga ebintu ebyendawulo fenga mama wabava mu nnimiro naleeta duuma asoka kwokya yagabira abaana male mwene yali ekisembayo aye ngaakoye aye wakuba oti omwana asobola okulya yasiika n'obuwowayi baloba akuleetera kuwanome nkwe nti mama wolo wafa duuza okusitukanga ne baba ono ne bampa ebintu byebampanga mu butaatira mwana we alina omukale tidi bwafumba kyayi tidi bwafumba ibo tidi bwagoya kyadda era gano mazima okuwula oluwuuke lulira nti munjire nfiire muno fuasiti dibemizira mu kisenge mukuliya namba tuyakubye oluwungu ati kulego